I ćao svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas nećemo igrati ništa, nećemo ništa drugo raditi. Ćemo otvarati ovih 4 paketa sličica Rusi 2018. Nisam mogu da ne otvorim, pa sam otvorio. Vidite koga sam dobio. Lemar. Ovo ovdje. Španiju. Ovoga. I na kraju ovoga. Pa mi idemo na prvi paket. Dobijamo Joe Harta. Ovoga Švicarca. Ovoga iz Australije, Irvin. Ovoga, vidite, i grb danski, ljudi. Ništa nije bilo posebno, mislim ne previše, ali idemo na ovaj pek. Dobijamo ovog iz Islanda. Ovoga. Dobijamo ovog iz Kostarike. Dobijamo Egipt, ova slika. Dobijamo Simonovog Kjer iz Danske i Sergio Busquets. Njega već ima, tako da nije posebno. Idemo na treći pek. Dobijamo ovoga Japanca koji je baš čudan. Kevin De Bruyne. Meksiko. Evo ga. Duško Tošić. Super. Tošića smo dobili. I ovoga iz Belgije već ovdje. Idemo na zadnji pek, to jest četvrti. Dobijamo ovoga iz Švedske, pardon. Danac. Batshuayi koji igra sada u Dortmundu. Ovoga iz Kostarike i ovoga iz Švedske golmana. Eto što se tiče ovog otvaranja. Ja se da